May ni khat sang ni som ni parukani he Iranian an foreign minister hi ban an tum kat mai ne breaking news he thila hi chu apoidon Iran tan hian apoidon he poi mo khop maya mani apokhan Israel in than tu ma amaro chu Pakistan na ron in rola United States shila United States in Israel thatlo tura arshila wang chawa tunala dam te po hi tila kan soiswal thuiru tuklowang amaro chu tunai hianin an inkara presidente an parliament speaker tele foreign minister inkara hian buaina omani US na Iran bele atumlain hetiang hianin Iran in buenan tok vetlat apoi thui don hemi chungchang hi a detail de kan riak main zo stream Android mobile application hi Google Play Store chaina download theya he app kaltlang hianin mizo tonga lelin sa movie munom tak en theyani ke drama Hollywood Bollywood serial en kimtin zo stream Android mobile application hi Android Smart TV a man thei bokani kan subscribe na mal mil zel in account po in share theya tin mizo rama chuanin pay-per-view le subscription platform khata in kop masaberania zo stream Android mobile application mizo tonga movie en munom takhi Google Play Store lo download la he app kaltang ngai hianin mizo tonga lelin sa movie munom tak in lo en theu don yeti kha kan ron soi masa ani ole tuna zonin kan react tanang he thila hianin tu tenge tel kan ti zon ama sabera zonin Iran president Iran parliament speaker tinan foreign minister le Iran revolutionary guard corps an ho tu pa heng te hi anin nam hnoi ni he thila hian mo United States lampang poina an lo soi na sat viau to Iran hi tu na hian an ho tu te zinga hianin in mu thiam lo na omani an political shoi tu te an sipai lampang shoi tu te hi an thuai in mu thei lo ani tia United States te na an lo soi photo kha heyaron dik chau don tet mai ani hethila hi news channel tam ta hianin an ron report chan towa Iran ta na poidon achan chu in ka hai hei azo don nai US lampangin Iran bele an tumbok si mo kha ani chonoi doni tu da hianin president le parliament speaker te hianin he Iran foreign minister Abbas Aragi ngara hepa hi pai andu ani a foreign minister ni na atang hian lat maya hetenga ban andu na chan hi achan ril khop maya achan chu president le parliament speaker te chon he an foreign minister hi president ngai poi mo lo le president thu lo hetenga thil lo ti kwal le president te aya Iran revolutionary guard corps hemi Iran sipai te da poi mo zok le andu da nanga chet la khatianga thil lo ti kwalanga khanin president le parliament speaker chuanin Abbas hi an pu tlat mai ani pu Abbas tan chuanin aboi thak ve wang ti chuanin adole kan kal le halang president le parliament speaker te ngai dana chuanin Abbas hi civilian minister ani na aya sipai ho tu te agent ang maya khosanga khanin anpu ani president le parliament speaker chuan an foreign minister himo he inpu na hi chu a sensitive view in karing khulam an ram Irana chuan ti chuanin an policy siam dana po hianin hemi an foreign minister Iran foreign minister a policy siam dana reng te po hianin mipui te president te parliament speaker te khatiang vel ngaidan da poimo ai chuanin Iran revolutionary guard corps Iran sipai te dudan hi ada poimo zo kani tin president le parliament speaker hianin pu Abbas hi anpu ani ti chuanin anpu na dang le chuanin he an foreign minister hianin ati tur poimo tak pakhat thil ti lawana ya chu president hi information zong apengai lo ti hi anpu na ani bokani thil pathuma anpu ti na ni chu pu Abbas hi mo heng an puna awang hianin ban an duwa ti chuanin president hi anga idana ni lo khop maya athina rim khop me alung oi lo hle ani an foreign minister laka hian achan chu tunai hianin foreign policy athutluk na siam tu poimo takha ani vedona an foreign minister himo chu wang chuanin khang vela khanin president hianin duangin enroll na anei lawang ti kha president ngai dana ni awang khanin president hi alungo oilowa telve du ni foreign policy velan siam don ate pokhana maro chu foreign minister hianin president le parliament speaker te aya an sipai ho tu heta tunge hming kan soita kha Ahmad Vadihi hepa hi angai poimo zo ka wang khanin president an lung oilowa chu wang chuanin he thila hi atheng le zel ani te pheizonin foreign minister ani na atangpo hianin kan ban duang ti in president hianin lung oilo dewin hetiang hianin ron soichoka an Iran state media hi an puang chuak ni in news channel te chuanin an ron report ani achan chu he thila hi poimo khop maya tuna an ngai dana in an lo na le thok ho tur ni si an tho ho lo na chan ni alang chu indona an kalpui dana te economy chungcha
changa te hemi indo na ina mi pui ahmong dana te hianin an thu kha in mulhei theilo wani soitong khanin hethi la hi chu United States lampang po hianin an ron soi fo wani hetiang ani awang hianin tuna indo na chungchanga po hianin ama khameneya thita jok mo khamin hnuaya in ngei tak chataka thokho reng thin khatuna chuanin an inkara khanin khia omtowa in there is internal divisions within Iran leadership hetil heju alar to lutungani hemi hi om ziebera chuanin tuna hianin civilian government politician te kan ti mai ning chu le military influence asipai lampang kha an thu kha ai mu thei to lo hrim hrimani hetiang ani awang hianin an foreign minister hi ban an duwa tin politician tamtak chuanin tema afir fiak de ho kha chuanin tuna hianin US te nena hanin dorte po kha an support thadu to lowa amaro chu khatianga nilai khanin an parliament speaker po hianin hemi US te nena anin dorna vela po hianin telve to lo kha adu ni na langa achan chu tuna hianin Iran an mani le an mani rama khwan no an boile tani achan chu nuclear ral thom chungchanga hianin an ngai da nain ang theilawani attention United States duda nang hianin timayangu an tilai khanin attention kan ti theilawang tivetet pol te kha an omdona chuwang chonin tuna hianin Iran hi an boi hle ani an mani to ka hian an mani in boi pu yanga ya United States ina hetianga aron Norway chen te po hi boi pu yanga don poka an boi khop mai ani tuna hianin Iran hi mo diplomatic confusion hey apoi mole an foreign minister hianin hetiang hianin tuma ron lem lawin dudu nanin thutluk na te alo siama ma te alo la a chuanin Pakistan ate po khanin alo wazin ani oma khatiang ani awang khanin hetianga adu du athila lo ti awang khanin United States President Donald Trump chuanin Iran lampang proposal te po kha an nol pha nge ani achan chu US President abikin Trump atengai dana chuanin Iran hi hetianga an leadership akal zel chuanin rin tla kan ni lo tiang zong khanin Trump ate po khanin alo soito kha hepa Abbas awang lekhi alo ni doni hi hethili Iran ta na poimo dona achan chu tuna hianin tu berin nge thutluk na siam don ti hi shiat mumal thei ani lawani hetiang ani awang hianin foreign tan foreigner tan hei ramdang te tan Iran han thopuya abikin US tan te po Iran han ring kha ahar sadona achan chu soitowang khanin pol pakhatin kandu antia Iran dilan lo sign puya amaro chu kandu le lo atia US deal an lo sign puya pol pakhatin an du awang khan pol pakhatina an lo du lo awanga US ne na deal an sign to sa an bo chhe ni kha chon kha United States sang kha chonin a ho ve don lu tukani Pakistan a thlona sum le pai vasen thon na angte kha ani don awanga hetianga thil kal chho thei kha ani chu wang chonin apoi don he thil hi Iran tan chon mo soitong khanin ramdang te po hianin an ring le mai theina rin om to lowa political leadership le sipai lampang thu ai mu thei to lowa an ban ani chuanin ama chau ni lo hei how to ni na an chelai han hli thak saka mo phurna dang han pek angchi te pok an ti kol nuain arin omani he thil atang hianin thil thleng thei tham taka oma chung thil ron thleng thei possible outcome scenarios kan ti angchi a hypothesis anga chuan thil thleng thei masabela chuanin an foreign minister hi an ban thei ani hetia an foreign minister an ban ani chuanin president hi ani athu nei na ron lan tiranga thu nei na tam taka ron nei belanga chuanin sipai nilowin civilian authority civil mi te thu nei na kha aron ti nget le zual dona heng hi an foreign minister hi an ban ani chuanin reilo te chung chu an boi ve dewanga amaro chu tuin nge thu nei tu berin nge thu nei ti kha achiang le zual dona ni entinan US te kha chu JD Vance apo khan in Trump kha ahan kola khatiang kha ania amaro chu tuna hianin foreign minister hi tianga adu du da na lo chet kola wang hianin tunge thu jok foreign minister nge an president nge an sipai shoi tu te kha achiang lo te mema kha thil thleng thei pakhat na ani han foreign minister an pai chon mo president na thu berti kha aron lang chiang don ani ti chonin thil thleng thei panina chonin Iran sipai te hianin thu nei na nasale zual an ron nei thei ani ti chonin Iran sipai te na thu nei na nasale zual an ron nei ani chuanin an foreign policy te po kha tunaya na sa hianin aron bon chho jok mai theia tin United States te na nin dorna te po khanin deal siam te po kha ahar satal theiani chuanin Middle East ram te po khu tuna chuanin zia om chodon viewin langma se Iran sipai te hianin thu nei na an ron chang chozel ni chuanin Middle East te po khanin borok te po kharon so sang thale theiani ti chuanin thil thleng thei pathum na chuanin engma ti lo khan
foreign minister an ban box silo action an la box silo hey no clear resolution te khanin boina kha akal chho ve char thei ani he tiang ani kha chuanin US te nena anin dor huna po khanin achan thalo zo ka khanin an tang thei don ani kha thil theng thei pathum na ti chuanin thil theng thei palina chuanin an than in biak na khan enge thumum khal khat thatak kha Iran atanga aron chuak thei lawani chuanin United States ten hian anin doran han biak na kha a hlo cham le dona ti chuan a hlo cham le chuanin teng hanin boru kha so sang reng mai don ti na nia United States lampang hianin Iran kha economy chung changa vela ten han shrek le theya kha thil theng thei ani ti chuan adol le a chuan sarkar le Iran an sarkar pa ngai civil president te parliament speaker te le Iran an sipai hroi tu te hianin inrem na an siam theya hetia inrem na an siam theya ni chuanin thunei na te po kha an sem zai ve de thei don ani kha thil theng thei pa pangana ania amara chu tu na US na amuda na chuanin tu na hianin Irana hianin leadership thuber tunge thunei na pumhlum nei mumal tak pakhat angchi hi an supreme leader khatiang kha alo ni boka an soidan son in hliam kan ti to kha khatianga alo ni to kha chuanin US na kha chuan rin ngai na om don lo mo kha tu na hianin Iran hi an buai ani an tal buai vedet ani tu na hian hi mi zong zong in kan lo hriat pui le vek to sia kha toy si kim sianga kan han rieka kan han soizau thei chu ani video le kan in hmule theu don ni